Matične ćelije privlače jako veliku pažnju. I da podsjetim na samo deo razgovora koji sam imala sa profesorom Andrejom Terzićem, načelnikom Centra za regenerativnu medicinu Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je ovde bio gost u studiju. Smo se videli pre nekoliko godina kada ste vi započeli jedan senzacionalni projekat i da ste vi autor tog projekta u Americi i tada ste uključili Srbiju u taj projekat. Što se tiče regenerativne medicine, specifično srca, jer to je bila studija u kojoj je Srbija specifično uključena, to je cela ekipa kliničkog centra koju je profesor Ostojić predvodio i je napravila jedan veoma važan doprinos celoj toj studiji, kliničkoj studiji, gde su pacijenti sa srčanim infarktom, znači srčanim udarom, dobili takozvane matične ćelije koje su bile usmerene da obnove novo srce. Znači, to je bila po prvi put svetska jedna premijera u kojoj ti veoma bolesni pacijenti su, pored normalne terapije koje su dobili tu novu terapiju koju zovemo matične ćelije predodređene da postanu novo tkivo. Profesor Ostojić, kardiolog, akademik, je gost u studiju. Dokle se došlo? Jer ste vi to radili i saznajem da faktički postoji i pacijenti koji su ozdravili tako što su im stavljene matične ćelije u srce. Malo je prejaka reč, ozdravili. Je li im je bolje? Bolje im je, živi su. To je veliki jedan poduhvat. Vi znate da je ovogodišnja Nobelova nagrada dodeljena dvojici naučnika, Japancu i Amerikancu, za poduhvate u oblasti istraživanja matičnih ćelija i da one mogu da se proizvode ne samo iz koštane srži, nego iz masnog tkiva i maltene sa kože. Tako da to otvara totalno jednu novu epohu, ovo što je profesor Andrija Terzić rekao, regenerativne medicine. Ja sam ponosan da je Srbija, Klinički centar Srbije, učestvovao u jednom tako važnom poduhvatu i bio prvi sa kolegama sa Mayo klinike i drugih centara iz Evrope u toj takozvanoj drugoj generaciji matičnih ćelija koje su, kao što je profesor Terzić rekao, usmerene da se pretvaraju u srčane ćelije. Znate šta, vi više niste na kliničkom centru, sad imate neke druge obaveze i poduhvate i u jednoj od sledećih emisija meni će doći profesor Seferović i mladi Marko Banović, koji isto tako radio i bio tamo na specijalizaciji i napravio zapravo taj most, jel tako, između naših institucija i američke institucije. Da li to znači, profesore Ostojiću, da je moguće da sve ono što je bolesno u srcu, da se to zameni i da se ponovo napravi da to bude zdravo tkivo? To je moguće, međutim velike studije su pokazale da je to lakše uraditi kod bolesnika koji imaju akutni srčani udar, znači ako krenemo u ranoj fazi, nego ako već priđemo bolesnicima koji imaju veliki ožiljak. Ono što ranije nismo znali, a to se danas zna, da 50% naših srčanih ćelija se obnavlja u toku našeg života. Stvarno? Da, jedan 25-godišnjak ima godišnju sposobnost da 1% ćelija menja na godišnje, a jedan 75-godišnjak pola, 0,45%. Što su nova saznanja koje ukazuju da ne samo matične ćelije, i naša rođena regenerativna sposobnost možda ima vrlo važnu ulogu. Sad, koliko su naše rođene ćelije spremne da u to uskoče, to zavisi od mnogo faktora, ali ti svi faktori imaju jedan zajednički imenitelj, a to je danas što zovemo pravilan način života. Da li mi možemo da utičemo na to da se te ćelije obnavljaju u srcu? Da li nešto možemo u životu da menjamo kako bi pospešili to obnavljanje? Možemo da menjamo. Pokazalo se da oni koji fizički redovno vežbaju imaju veću tu regenerativnu sposobnost, oni koji su gojazni imaju manju, oni koji puše imaju znatnju manju, a oni koji imaju šećernu bolest još manju sposobnost da menjaju te ćelije. Znači, mi sa takozvanim pravilnim načinom života, odgovarajućom telesnom težinom, ne pušeći, vežbajući fizički svakodnevno, naše ćelije osposobljavamo da one u svakom trenutku mogu da uskoče kao potencijal da zamene obolele ćelije.
Je li vi verujete u to da ćemo jednog dana moći da dobijemo preko tih matičnih ćelija novo srce, bez presađivanja? Ovo je odlično pitanje, jer danas ide nekoliko studija koje se zasnivaju na tome da mi stvorimo veštačko srce od matičnih ćelija. Zašto? Pokazalo se da i svim ovim studijama, gde sad ima oko 4.500 bolesnika, gde su bolesnici randomizovani na takozvanu aktivnu grupu i oni koji dobijaju terapiju koja imitira ovo aktivno lečenja, da su pomaci relativno idu u dobrom pravcu, ali skromni. Danas je pokazano da nije dovoljno da zamenimo samo matične ćelije, odnosno srčane ćelije, već postoji srčani skelet. I danas na čemu se radi od kadavera, znači od umrlih ljudi, uzima se srce i to srce se tretira sa sprečenim supstancama tako da se sve njihove ćelije obrišu. Znači one nestanu i onda se na taj skelet koji je vrlo važan, koji ostane, nastanjuju nove matične ćelije srčane i onda to služi kao model da dobijete veštačko srce koje će da transplantujete, ali neće biti totalno veštačko jer su sve komponente u stvari biološki kompatibilne i to je nešto što predstavlja najveći izazov u budućnosti u regenerativnoj medicini. Hvala vam što ste došli i očekujemo vas ponovo u programu da nam uvijek donesete te novine i da nam kažete šta je ono što radite. Hvala puno, profesore Ostojiću.